Okay, 20 quick. حمروا مالطا جلد بشير بدل فوق تلفزيون. ايدو هلا والفلوج. Hello. نراكم الليلة. بونجو من عند هاجريد وهرمايوني كل ميري تريدو هادن. سو بحاليسا شير؟ هلا هاجريد عشان بدي شاري دقشير. بحاليسا كوازي نفسنا نحسبش 11 ونص. 11 ونص و5. دالودو دانيال لها باكيا. الزرب قال لك مين كله بضل فلوك انت الدار. ايوه بدي عندي شي كليه تعمل له. ايوه كاتلو. داني لحقت باكيا وقت كانت باكيا هنا لحقت لستيت الفيديو وتفايتوا وعملتوا شاديو عشان برا فلاشي ما لحقت شدي سيدو كله. ومبت قمت نغسل شعري سبوست كلموا نجري اللوم باش نبطي نقطع البيرخ برا ما نغسل هاي كل تشانس. سو لحق غسل شعري شبيك مهموش ويبدأ أسيش بصمم عشان شفتو تماماي. وهسا حنلشيخ هفنا جيرن اللوم as I said قدني ما بيانايتش شحني هوايش مالتا اما to be honest مش حنسترسيا دقسك عشان الناس هيكونوا كونتنتي اللي هيراوني ومش هيتقاس شحنكون لابسة عش كل مالنا هند لاجج زايرة وباك باك وأوفيامنت لكيكو منش الرجال نيت لي بالزيت فلا نشتاق ننزل شي حلو وجبن وكبت البيرة لفاميلتي سو نقرا ليميتاتي في السباتيو اما we'll make it work سنرى worst case scenario الأخت جات له اللي نسرق لها شي سويتر يوتني وسو دالودو رجت انفتت لي رفتية super annoying. hopefully يسعوا مالتا وليو عدنا جاكيتين باش سيرنا هنا مالتا هاي الكسيخ عمنا أكسيخ إذا كلهم كان مكتوب feels like 9 شزيك هلا من شاني مسمى عشان قال ها عندهم سيكلوا وأوفيامنت انتم مش انترساتي لتراوني نعمل شاني واكشلي in the meantime خندفع فلوج خلي I catch up شاري ليست دانيال السولتو دقت مرة pero rridu nistennew il-logħba ta' Daniel tispiċċa u l-washing machine ukoll. U in the meantime ħaniftaħ da. Mela jiena naħseb qiegħda 2 days behind. Braħ 20 ju. Għax il-bieraħ ftaħt tan-19 għax fil-19 ma ftaħtix. Illallu. Mela 20 my favorite 21 ovvjament at this point di Daniel ħajtlu bili wkoll. Meħe. Kważi lest għada, l-ħar darba li ħatarawna niftħu l-advent calendar u għada da. Kbira ħafna. Yes, għada 3 jiem irdu niftħu. ħamr best flok għax ovvjament da minn taħt. Guys, ma nafx dil-kamera x'għamiltilha, però is-settings u l-kulub bħalissa barijiet stramp. Anyways, sakemm lest il-machine għax għad baqala xi 10 minutes il-ħaq ħriġt il-ħwejjeġ kollha li rrid nażel minnhom x'inhu Malta u minn di l-iktar ħaġa li nobgħod kemm niddeq nippakkja ma nkunx naf kif ħanqabbel il-ħwejjeġ sew biex tipo I optimize l-ispazju. Ħanurikom bħalissa s-sodda kif inhi Daniel ma li daħala mill-waħda il-ħwejjeġ. Gravi, ma nafx kif ħanażel minnhom. Dob pratikament kważi l-ħwejjeġ kollha li I own. Il-ħwejjeġ il-fakkiet ta' taħtu tas-sajf u hekk. U ma nafx minn fejn ħanażel u kif ħanaqbad nagħmel. Dil-ġimgħa għamilt lista għax finalizzajt il-pjanijiet insomma most of them insomma mhux kollha imma għandi idea ta' fejn ħammur u x'ħanagħmlu. Biex ovvjament nieħu ħwejjeġ diċenti, so issa nara. Qed nibża ħanħus ħwejjeġ puliti u mhux biżżejjed casual imma at the same time għandha ħafna affarijiet fil-ħodu u ċertu ħwejjeġ ma tantx imorru għal fil-ħodu għax huma iktar dinner outfits u hekk. So ma nafx onestament naħseb mhux ħanqod inħabblu u mbagħad jiġi u again fil-każ niddobba xi ħaġa minn uħti jew ommi insomma. Ħafna mill-affarijiet li nixtieq intella huma fuq l-iswed. U naqa boring, so irrit nara naqa kif ħandaħħal naqa kulur. Ma nafx issa naħseb nara wara, ma ħanilħaq forsi nażel il-lietset, il-bottoms insomma, għax dawk at least mbagħad kemm inqabbel magħhom, ma nafx issa naraw.
Hello, ġenna ta' sħiħa ma' film jgħid assolutament xej għax niġru minn ħanu tal-liħor u sa' kif taraw ix-xita. Però mexxin biex immorru il-film, so suppost kellna nkunu hemmhekk f'20 u bħalissa neqes 18 minuta din tard. Però hawnhekk l-opening adverts hekk vera jdumu. Qed nifilmja bil-mobile by the way għax ix-xita u mhux ħanħoġ il-kamera. Meħe vera żejjed dal-film, ħajja ma mmorna xejn. Għax maħħaċ għamilt il-Christmas shopping kollu f'dassa tej. So issa naħseb ġennata sħiħa biex namel shopping Malta. Fil-jum li literalment għandi ċans. Ma dis-sena l-miliet gravi, vera, ma kelli ċans ta' xej. Regali kollu tal-aħħar, soltu literalment regali kunu lesti sal-aħħar ta' Novembru. Ma importax. Kolħat jimxi bil-mod, spiċċajt. Waqajt l-ura. Dal-lanċ tagħna, rjom il-lanċ tagħna x'inhu deni. Jena, tfokacċa. Il-lallu ġġen minn il-lura. Però, to be honest, għal-kemm il-biraħ kilna ħafna. Vera omna okej, fis-sens anka biex il-qatt ma... Is-soltu meta nikol ħafna jqrib fuq l-istonku. Ma naħseb biex vera kienu platti żgħar. Min għalik li jittikol ħafna, ma fil-verità ġast x'kienna f'daqqa. Insomma, Mufasa time issa. X'rowa din tu? Mandatory. Narawkom wara l-film dan jirġa' beda inaqqar. Hello. Mela ħar li kellimtkom rajna il-film, jiena rqat it-tieni ħaf. Vera ma stajx napprezzaħ, ma konċet nħu gost naraħ. Ma nafx ma bdejx nħodha bis-serjetà li l-juni realistiċi kienu għati kantaw. Jena, to be honest, not a big Lion King fan. I'm sorry jekk hawn xi hardcore die hard Lion King fans, ma jien ma tantx kien jirrogli meta kont żgħira. Jiena personalment rajtu naqa' cringe. Again, il-fatt li l-juni qed jesprimu ruhom bil-mużika vera rajta cringe. I mean, jekk tħobbu Lion King naħseb toħdu gost tarawh, imma jiena not my favorite. Anyways, issa din id-dar u għad ma pakkijajċ. Għamilt xar Daniel u issa jinħasel u issa fidejh biex inadda. Għadni rrit nara xħanajhu ħwejjeċ, naħseb li ħanamel, ħanprova naqa ħwejjeċ nara xieqbel u x'nista' nilbes ma xiex. U għien, mux ħanħablu u bis ħanaqbad nitfa' li għod. Il-ħaqt tfajt ir-regali ġol-basket. So, issa rrit namla il-hand luggage u baqali xifti spazju fil-basket. Il-problema li nixtieq intella l-boots u il-boots juhu ħafna spazju. Ma nafx, issa naraw l-ħat imsaħħthom, iżrabin il-ħantella, insomma ħanqot nipprova naħwejjeġ, u bad nurikom x'ħantella. Inti ġdejt, ma tantx varjetà tinħoss ħafna simili imma again. It's fine. Irrid nibda nippakjessa imma dan xiddeċidejt ħanieħu minn hawn lem. Dawk jekk joqogħdu imma ma naħsibx kemm. Ma naħsibx li ħajqodu, so li ħanamel naħseb daw ħanilbishom għada fil-ħodu. Mhux li qablu ħafna, imma uja daw biex ngħid għall-inqas ma rridx nippakjahom u l-bqija daw irrid nippakjahom issa nara x'joqgħod. Għana jekk nagħmlek aħjar. Okay, time to pack. Bonġur, il-milħat u ħammarru Malta. Għamban marru, ċaġa li nistenna li l-lum ħaniftu 3 minnet mill-kalender. Ma tanġba, l-lum 22. Problems bu għadda bajda għadda għanna s-sarbu. Għazrejt. Bajda. Kannella. L-lum il-kbira net. Għabli tkun il-kannella. Kannella.
Ujwa, d-zanna. Nistaw namlu. Problema għanna rissa. Tlaqna, ħammorru. Għandi kollox il-pakjat suppost u fil-ma nsejt xej. Dal-għodu ftakart li rrit nipakjaċat uħra kważi nsejta. Għallisa kważi 8. ħanaqbdu train ta' xi 28. U il-flight 11:30. Triq twila. Xumbat naslu Malta xi 7:30. Hello, għedin l-airport għed nifilmja fuq il-mobile. Kif taraw kellim biddel, sirna qasra. Tfajt jek il-libs probli għawek, kellim biddel għal-sit, il-flok kollox għax il-ġaketta u koll il-xarbet minn ġewwa għax miex waterproof u resistant. U xita li bdiet tagħmel biex bitċaj silġ u vera beda jweġġa. Wasanna il-basket għasra, il-bagalji għasra u għafuni security dejjem ħabba l-istess raġuni ħabba l-ġobon u ħabba z-zarbun li kelli fil-bagalja, so ħena għanis il-dotter ġet ta' kollox. Imma anyways, issa għedina għu jiexja għal-gate bħalissa. Lesit. Daw n-nanna kienet taqsim tibom li. N-nanna Mari kienet taqsim tina minn daw. Kem kont nħobbu. Chef Victor. Chef Joe Bella. Chef Victor. Chef Joe. Laqna. Kamilek ma tuħuċis. Dari. Kullu t-argumenta miej. ġilid biex jerba da t-tis fuq t-il-flat. Jena dejjem irbaħt. Nġiħu nirraġaw nġiħu biex ħagħa. Jider tof, għanna xabaċu. Mela, għek għanna ġbejni timħawrin. Dan beef stew, din xaġa bil-beef mushrooms, brownie, Rikodi fuq il-rajner, ħadda t-tisbita Hello! Ejdu hello il-vlog! Li ma nara xemx. Għara fejna. Għara xnaqa kem jena ħanżira fejt l mġbuni. Jħanni kannol. Kif ħanibilaw? Li ma kannol. Asna fata ħalwa. Meta ġejtaw? Għajab. Allura, xtejdinna? Darba li jett nivlogja Malta. Is-Siġġiewi. L-ewwel klip li jett nifilmja ta' Malta. Edin is-Siġġiewi ġejt nara n-nanna għandi ħafna maskara mżelli ċa. Għax minn dal-għodu. Wara il-bike ride sir Nasra kelli għajnija kollha suwed qasindunaj. Aħra dik id-dar kemm sabiħa. Siġġiewi u s-sabiħ. Insomma ġejna naraw n-nanna issa. Bat il-lejla morna r-nanna l-oħra. Għax issa Maraja on tour illum. Mux illum dal-ġimatej. Maraja on tour. Barra. Ma tistux ma. Ħatta off minn-vlogging u ma realizzajx kemm kelli bżonn ġurnata off. Ma ġibiex din. Edin għant n-nanna u għet joqodu jaraw lili għax issa n-nanna ġabet television b'YouTube. Għaw, jena n-diq nisma li l-nifsi ta' Kajja, kun ġirridek id-ġeni. Nella kontenti waqt li Xiex? konna hemm. Jena raw il-maraja. Nara l-mara. Kabir qatt. Xina vera. Sabiħa. Dak l-istess wieħed. Era n-nanna. Mux l-korrezza jgħet laqs nissejx. Ja, dik jiena. Binge watching my videos, ħattun il-views. Kienet kisħa. Bye! Narakom fil-miliet. Ciao, nannu, hej! Ara ommi għanda
Da kollu papoċċi ta' sodda ta' jekk da mhux ħint li jommi derritni ma nilbis iż-żarbun ġewwa ma nafx x'inhu għejjin. Wejż wasalt id-dar ma dof kemm għandi xarri diżastru. Bissiġġa tal-miliet Tommi, ara di kemm ħelwa. Ara, di li ġibtila jiena tajta waħda hekk tal-Olibolen u jitatni waħda ta' Malta. Enu wasalt id-dar issa u rrid nibda nisbarazza għaliex imbagħad hawn daw il-veru abjad. Imbagħad irid imur għand in-nanna u jiena ġejtaw uħlif minn Spice, uħlif gallettini li għamlet uħti, u daw xinu ma ta' ċikulata. Di għata laser, għadof kam għaffarit. U jena ġibtilom cookies mill-market il-bira, għajto. Muħe, pero kħidna l-kannol il-lum, so ma naħsibx la jihdu. Jihdom il-lum, issa għada. Għaroħti xettara. Għareċi flagjawni YouTube. Ma di desk tijaj, għara, dik kienet il-typewriter Tommi, meta kienet zaħira u ħattajin. Dik kont pinġejta tarba f-Sip and Paint, kont pinġejt Windmill Olanda, qabel ma ġejna għek. Dawn il-bestis tijaj kem konna zaħir. Rrit, nitfa kollox fil-gwardarobba, sa' kem immurant nanna. Hello! Għet nivlogja fil-publiku għavoli fil-axiva ma tanġaw nis. Imħetu bjen is-sorta naqra. Kif tgħid anzjuża li nivlogja Malta essax. L-Olanda jisni ma tantx kien importanti għax ħadd ma jista' jifhimni x'qed ngħid, persi ovvjament nkun qed nitkellem bil-Malti. Però hekk issa naqra aktar aware li ħafna nies li jistgħu jifhmuni. Issa ħammur għand in-nanna l-oħra. So dik kienet in-nanna Gerita, sa sejra għand in-nanna Mari. L-aħħar stop tal-lejl, għand in-nanna Gerit kien hemm it-tija u kuġintu wkoll, which I was very happy about, vera kont kontenta li rajthom. Imma mur għand in-nanna, għanejtilha rigal tal-miliet, nispera li jaġobha. U ħen għatta naqra ħin magħhom, ġovment li ma narhom. Sissa first impressions of being back, vera qed nieħu gost li mhix nilbes puffer jacket sal-art u ġast ilbis ġaketta ħafifa li to be honest ukoll inħossu ma tantx hemm bżonn għax vera ma wx kesħa, meta kont titkellem il-familti, ma vera waqa ksieħ u hekk jiena. Tipo ma tafux x'inhu ksieħ. U vera kuntenta li rajt naqra sema blu to be honest u mhux just sema kollha griża. Also sorry llum ma tfajtx video, għas tfajt fuq Instagram li mhux ħajkun hemm video ġdid. Però hawn in-nies u però ma filmiex biżejjed klips interessanti biex nitfa' video to be honest. Allura qed tista' nitfa' ma tal-lum, so tal-bieraħ tarawhom ma tal-video ma tkunu ġarajthom għax ikunu fil-bidu tal-video. Hommi, x'biex mistija noqgħod nivloggi qudiem il-Maltin. Għalkemm to be honest, jekk qed ngħidlek nimxi fi triq f'toroq residenzjali, ċoe ma nafx kif ħanivloggi għall-belt u taslima u kull fejn ħammur, So sorry d-dawl vera ħażin imma mawx dwar mexew laħlif tal-galleriji tan-nies li by the way vera qed nieħu gost nara galleriji tipiċi Maltin kollha dwar. Il-domna ngħidu. Ara jgħidulhom hello. Għax vlogjaj. Għajdulhom hello. Hello everybody. Għax domna ngħidu, jienu nanna minna satej u nofs ngħidu fuq l-ikel u fuq ir-riċetti. Kekk il-diskors. Kemm għadna? Eżajru. Kemm helwa. Il-mata kemm jiġi ċari u. Ara, mbagħad it-taraddu. Dur waħed ara. Għalibġi li tużaħħa ngħid imma dika kif barra qed tiġbed minn hekk nibda ngħid għax id-dur waħedha. Narakom l-erba mela. Yes. Għal-Christmas. Għeta fil-qeda mal-art, għax outside clothes ma jmorrux fuq il-sodda. Wasat minn għanti nanna, ma tanċi film jgħajt il-lum to be honest ma l-familti u għax jisni għandna kif niġi u rrit nqattaħin mal-familja u ma rritx naqbad bum nitfalom kamera fuq wiċċhom u d-dim wiċċhom u għak xinti naħseb l-darbliet tara li nivlogja. Eżatt li mela li jen tqattara li ħafna mill-videos tiegħi u hekk ġieli qabel imorru live biex tara li ma jkunx hemm żbalji u hekk, imma qatt ma ratni nivlogja fil-verità. U to be honest jiena vera komda nivlogja quddiem oħti għax tiftakar meta kont qed inkellem il-mobile fi żmien Love Island. Vera ħadd gost li rajt in-nanniet u t-tijiet insomma x'kien hemm il-tagħha wkoll u l-kuġinti. Ovvjament l-logħba missieri waħti. Jien uħti rġajna sharing a bedroom għal ġimagħtejn għax jiena
FYI, jien waħti dejjem kellna kamra ma' xulxin, qatt ma kellna kamra kmamar separati. Muħe, pratikament dil-kamra saret toħti ma' diġ il-kamra tiegħi issa. Disrupting my peace. U nkollu tuża s-sodda tiegħi biex titfa' l-imbarazz tagħha. Ej. Kemm hawn riklami fuq ta' MasterChef għax qed naraw is-semi-final, jiena ma rajtux kollu għax kont nanna. Imma ommi kull sena tixtri is-selection boxes kollha, il-quality street, is-celebrations u Ferrero Lint, u ma tixtru kollha u ta' Dairy Milk xejdula. Il-Hero liħe. U titfaħħomna f'container tagħna di kont xtrajta jiena meta kont Erasmus u kont ġibtilha l-mammi minnhom, kont ġibtilha xi jerba' naħseb. Jew xtratu mi, li għandu waħda wkoll. U ħaniftu ma naraw xaw għadni ma ftaħtomx jiena li naf żgur sissa għandna di tal-lint li vera tidher tajbe. U koll, il-lallu kem ħanikol, jina mux ħanikol daħollu f'ġimatej laqwa li għadni kif nejdilom li mux ħantella xejkel Malti miħaj tipo galletti twisty scripts u għek għax issa f'jannar, again, counting calories again biex nonqos naqra oħra u ma jistax ikun, għatni koll imbarazz, ma jina daw mux ħanħalli jom għaw, zgur ħantellaħom, tamlu flak nixtri, għandi kollox sponsored mill-mami. Xelu, u għada, fil-video l ħataraw għada u għalina jiġi ġrad diġa minn t-taraw, għandu u jinu uħti da twisties ta' cinnamon, uħti għadu ma daqitux u koll għax għettila biex tistenna sa' kem niġijin, u għandu u koll l-Irish cream tal-benna, għax il-mammi frizzat il-na wieħed. So taste test għalikom għada, għabel ma nħorġu rridu namluhom, mux nistenna ġurnata sħiħa. Ejja naraw naqra x'għandi għaw. Għanitfaw naqaf s-sodda. Fit-childhood bedroom tijaj. Kemaw. Dixini? Daw tal-lint, naħseb jel. Ejwa, għanna daw tal-lint. Ma nafx kam tistaw taraw. Bidom aktar. Għanna daw tal-Quality Street. Issa tal-Quality Street kull sena ninsa li ma joġbunix. Joġbuni. Daw, mbagħad għandna Snickers, Twix, Bounty, Milky Way. Issa jiena, jaħta Maltesers. Il-Mars ma tantx irrobni. Il-Mars my least favorite. U the best il-Bounty għalija, my opinion. Il-Bounty li tjeb waħda. Fadda u reads tal-bounty tal-celebration. Li jem ftit minnom. Li jem ħafna. Ejwa, li jem ħafna l-min. Irta fawla klida wara xie kem gergru. In-nis jaqirdu li jem ħafna bounty, rajta li jem il-ratio xi 16. Men, il-bounty li tjeb wahda jek ma tirdux tu għalili. U ma tanġem. U fl-advent kelli tal-celebration ta' fawla Le, jena li il-bounty li tjeb wahda. Għadi irdu. Daw, il-crunchy kemmi tajba. Da il-fudge tajba, il-wispa li tjeb wahda minn daw. Il-creamed ma taġurnix. Imma Dairy Milk, għamna bid-Dairy Milk. Għet jħabru l-ħar finalist. Il-ħat iħsilt. Andrew ħajja, diskur. Expected. ħajitla! Xitzuk! I'm shook. La, fimta ħazina jien. La, vera rajtu tajjeb, Andrew jien. Imma jina li Kristina toħoda. Ejja, Kristina! Jena rooting for her menax. Il-fat li għada daqsek zaħira u vera brava u għanda daqsek attention to detail jena li għajħaqa. Tipa, don't get me wrong, nkun kontenta jek jirbaħ Nikolas u koll, imma stra Kristina nwis inħossa li ħaqqa. Għax she got this good in a short amount of time, u għaxa zaħira. Ħajsajru l-ħut il-ġimma d-dihla. Next week naraħ żgur. Fis-sadda tiegħi issa. Ħanal il-vlog hawnhekk għaliex sar il-ħin u nixtieq immur narqod. Issa nidti ħada fil-ħodu, għada fil-ħodu ħammur naqta' xahri fl-aħħar illi ma naqtaw minn l-aħħar darba li ġejt Malta, saw 6 xhur u vera għandu bżonn trim. Imħe, thank you tal-li rajtu dal-video, rajt naqra xi klips għandi llum hekk u to be honest xejn speċjali ħafna minnhom jiena nippakkja, jiena fuq l-ajruplan, klips law li ma familti
U jiena Nikol il-kannol. Meħe, ovvjament kienet ġurnata mimlija traveling u tipo catching up mal-familja wek, so ma tantxu interessanti. Pero in the next 2 days, l-aħħar jumej ta' Vlogmas, naħseb ikunu ħafna iktar fun għaliex għandi xi affarijiet pjanati u għada jien waħti għandna sister date, mbagħad ħammurru ħdejk kuġinti. Fun days planned. If you're wondering, I will be vlogging throughout these 2 weeks, imma just il-video ta' mil-miliet lem ma nafx meta jitla. Probably xi darba f'Jannar, to be honest wara vlog miżis għandi bżonn break mill-editing għax kien naqra exhausting. Il-vlogging I don't mind, għax vlogging tipo ta' fint just qed tiffilmja l-ġurnata tiegħek, imma editing kienet jew ħafna ħin. So yes, wara dan 2 more videos to go għalikom. That's it I guess għal-lejla. Il-lejli tajjeb u narakom għada u tinsewx tħallu like u tamlu subscribe jekk għadkom għamlu subscribe. Ħafna nies għadhom għamlu subscribe actually li jaraw il-videos tiegħi. Ciao ciao. Grazzi again u good night.